Deo admin panela, podešavanje, sadrži opcije koje sami ili uz našu pomoć uključujete ili ne. Nakon otvaranja prodavnice uključena su standardna podešavanja, koje naravno možete menjati. U startu je, na primjer, uključena opcija da dozvolite poručivanje i neregistrovanim korisnicima. Jedna od opcija je i vođenje lagera robe, koja ima namenu da se nakon realizacije narudžbine roba skine sa stanja. Ako želite da prodajete robu koja nema količinu, tada treba u opciji vođenje lagera kliknuti na taster Ne. Ukoliko želite da pored artikla prikazujete i šifru, jednostavno uključite prikaz šifre na webu. Nakon toga treba odabrati jednu od ponuđenih šifara. U meniju podešavanja moguće je povezivanje sa eksternim servisima poput Google Analitike ili Facebook Pixela. Potrebno je da otvorite korisnički nalog kod oba servisa i dobijenu šifru, ID, unesete u polje Google Analitika i Facebook. Poslednja opcija, opcija Sitemap, služi za kreiranje datoteke sa SEO elementima i linkovima internet prodavnice koje Google servis preuzima. Celtico automatski generiše sitemap, ali korisnik može i sam, nakon većeg unosa sadržaja, generisati sitemap. Tada vaša prodavnica ulazi u bazu Googlea i time se sadržaj koji ste kreirali lista u pretrazi na internetu.